Umkhuleko wami lamhla uthi live laNkulunkulu ungayendi lukhuni inhlitiyo yakho. Vuseleleka emoyeni ngencwadi yeMakhosi ekuqala sahluko saka-13 verse 17 na-18. Ngiyalwe nguSimakathe, kumcoka kwati ekuphileni kwakho usahamba kuthi kunetindo Simakathe latikhulume kuwe lekumele utisukumele kumbe langikati khulumi kubangani bakho. Ngiyalwe nguSimakathe wathi kufanele ungakudli kudla ungawanathi nemanti akhona ngisho nendlela lote ngayo ungabuyi ngayo. Verse 18. Nalo mprofethi lomdzala waphendula wathi nami futhi ngingumprofethi njengawe. Ngingathi laba magama lawo wathwebela enhlitweni yakho ngoba iNkosi ngithume ukuthi ngikucaphelise about familiar friends, familiar voices, emavi lowetayele noma etihlobo noma bangani. Kuthi wacaphele ngalesinye isikhathi. Bakhona labatakusita bakukhuthade, kepha bakhona labanye labathunywe sitha ukuthi bakuphazamise. Uthi lo mprofethi nami futhi ngingumprofethi njengawe. Ingelosi ikhulume kimi ngelivi laSimakathe yathi mlanze ude naye lapha kakho khona ate kudla anathe nemanti kodwa abecala emanga. Lo mprofethi lomncane bekabone umusa waNkulunkulu ngesikhathi Jeroboam sekathi akabanjwe washwaphana sandla. Bekuyinkosi Jeroboam yaka-Israyeli washwaphana sandla. Ngesikhathi lo mprofethi acelwa ukuthi akathandaze, wathandaza sandla seluleka. Asasendleleni sekakhondile nangu ahlala phansi esihlahla aphumula. Umsa waNkulunkulu sewubonakele empilweni yakho. Ungavami kutinika kuphumula ekukhondeni uNkulunkulu. La siyabona ukuthi asaphumulile, asacabanga ukuthi sewukhondile impela. Wakhandwa ngumprofethi lomdzala. Nginekwesabasaba ukuthi kutinika kuphumula angisho ukuthi bewungete waphumula yini. Kepha kukhona kuphumula lokune pride lethi hayi mina sengifezile inkonzo yami, mina sengicedzile, mina sengihambe kakhulu, mina senginikele kakhulu, mina sengithandaze kakhulu, mina sengisebente kakhulu ngisebentela uNkulunkulu. Kulamalanga ake nje sengiphumule. Ngesikhathi lo mprofethi athi uyaphumula atibongelela ukuthi sewusebentile, kwachamuka umprofethi lomdzala. Uprofethi lomdzala wathi nami ngingumprofethi, I am familiar, ngingumngani, nami ngifanana nawe. Buya sito-relaxa kanye kanye, buya sitophumula kanye kanye. Kani sewumphazamisa kuleli phimbo lelikhulunywe nguSimakathe lelithi ungacali uphumule, don't relax. Wahamba wamlandzela umprofethi lomdzala kani sewumphazamisa endleleni yakhe. Wathi uyasukuma ubuyela endleleni uyahamba wakhanza ukuthi it's too late, sekunelibhubesi endleleni. Mntwana sekhaya kwangathi lamuhla ungasukuma uthi Nkosi ngicela ukuthi nginyathele ngemandla kulolu hambo, kule nkonzo la bese ngitiphumute khona. Ngiyacela Nkosi ungithethelele uvuselele moya wami. Don't wait until it is too late. Ungahlali kuze kulimale sikhathi uNkulunkulu semusa la kubekele sona. Amen.